Kapawahan poste, gabi naglamrag, mga tikang nira, may daginantos, nagtitinirigamnan, hakadalakaw, kinabuhi mabugat, pero padayon lagi hapon. Diri man pirme hira na sasaptan, mga matanira punuhin kahadlok ngan pangandoy, hakalibutan nga diri patas, naglilaban lagi hapon para mabuhi. Mga babaye ha kalsada, may istorya nga waray nakabati, naglalakad bisan may kasakit, para lahabuwas nga may paglaom. Mga babaye ha kalsada, nagbabanhaw gihapon kada adlaw. May mga ngisi naging pipirit, bisan ang luha andam na bumuhos, ginpapakusog ang ira kusog, kalibutan nga pirme nakikinhanglan, hindang panan. Diri man hira hingpit nga kusgan, pero anira pagpadayon amoan ira gahom, hakada pagsulay nga nagiging mas marigon ang ira kalag. Mga